Dini ulining masih menjangsikle Kharimin kenari abunang. Sainsi kali Lugu gini jikong hadugru mani tangkat suci. Lugu sausi yawar bini hamsining. Sausi Lugu ke melau kane. Sausi Lugu la melau jauh fia. Tamsi baik uka bakholai do kane. Bakholai do jauh bazang bo Lugu hajing harep kane. Ani Lugu angke jini bakholai do ba ci. Ode gesa dong hi jiha akai baha longtai ha kasli hi jiha glaising makamuni. Oba haskang bakholai do ya balugu yaw mai srambat sju. Ode bolugu ke basai kane. Ode ulining bolugu longtai maha longtai sakon hi rebu kane. Ani lugu angke dini basai ba cihi. Ode bo bakholai do ya ba lugu gemang kane. Bolugu ke singkane. Oi lugu skang angning ke bakholai do bahala hajing hasereba. Do hala longtai maha longtai sajang ili duku jasi ngan rebako. Sausi lugu minisro mini hits juni. Simple. Nabani skade hamya yabake hajing hareba. Bariung jiung paikaning kemalang lamani. Ode hambake juru yabake longtai maha ili longtai sajang duku jasi tsikabo reblaba. Danang sosi haulamani. Lugurau ebo Kharimin de basa sining tsikabo jing ebo Kharimin ne frang siling ma maindu je Hain-Thi apnarau gajai jakabo gajai khusitang khabo maf khlailai hamya yabaki balau hi khahading lai hi hambaki baulai nabani tsikade hapsoha Jarni Hain-Thi ke mlai nai fiadu legaulai rimani sesta khlaidu nam khlaidu obani sere ani ebo Kharimin ke khnadu naidu hamsi mojang siklai jani Hain-Thi jang Khajamini Donglai ilining Kharimin hamsi bakna mani klai ani Facebook ke vlog klai host kade deni ning klai shwa juthai